Shining, show Namalaga, 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 show Namalanga. Ayasho Namalanga. Subscribe MK Kuma Shelene Science Polo. Abakos Amele. Thank you. Biliati Ishinjelani Chezi and Bonani Shining Stars versus Real Tigers. Real Tigers England Chezi Ibovu Uganti Shining Stars and Fagazi and this is Fagazi. Yeah, amateur about Antoni Yasuyani Navadavada Koslo. Yeah, Navadavada Abakoslo, as Gardens of Sandonos, Nipid the our papa. Oh, I know, hey, just in my inches, just in my inches. He does on a panther. He's a being against one of the real tech as a suit and just Shining Stars. Sebasia Pambilim, Babu and I get pressure upon him. Hoodim, Okona of Zion, chasing number 4, Okona pressure upon Telatella, chase number 2, as well as pressure upon the Real Tigers, Afuna Lungstam, we are training as a Lungstam. What to Mr. Referee offside? What to Mr. Referee offside? Warning, Real Tigers, warning, Shining Stars. Ayisho pressure by Colabata Shining Stars. It was him. Esugula Zimbabwe Essentum. Waitata Wanyangeza Fumana, Upiliatim. Waitatu Piliatim. Waikaba Kokipo Wibusam. Waikaba Lingoro. Such as I think one napam. Is a chat of the sector with the Shining Stars. Linia Mapa, Linia and Gapam. Womatalabi in the Omkala statue Mugalim. Asanda Fiat and Guinness continues coming in and Jamaican Tabakisium. Ejasim, Eliarum, the Shining Stars, we are born at Jupalion Assemble Shining Stars. We want to move them. Let the Real Tigers the red for the angel. I let the Real Tigers village Kumbulu red for the angel. Bonamatan the Shining in the Real Tigers. Umkala start, Umkala Kubelam. Oh, I wait him. Osangabonam Tutuzurim. All the way from first room. Yet Matana Chakalakam. Osangabona pressure upon him. Oh, Mapenselam. Matana Chakalak. I to run a space room. Also Bonnie Poselam. Also bonus piecing. Lutum. Matana space room. As many Nazi Polam. It's a Piatum. Come. I take it by Fesam. Okona Pensia Pantempelam. I take it upon Temple. Ozum Kumbun Temple. Bantana Mazayonim. Ozum Kumbun Tempelam. Bantana Mazayon got Tiscom. Untombe Selna in Amsterdam. Escotinis come in here and tell them to back his Ulendirum. Ebo Mas was Massive. Tisco Ulendirum. A 100,000. As well as a Pesapa is a better Police Shining Stars. Linia Shining Stars. Linia Nagabana Real Tigers back to the possible the Shining Stars. That's a better Pans again. It's a better Real Tigers. I'm chatting about the Pansim. Or to Mr. Referee. No. I see you put the portal to fall and give it to Shine with Real Tigers. Ikamala Shining Stars. I'll prove them in Fagazim. Kamala Shining Stars and Pumam Lenian women. Let me put the Real Tigers of this. Young name punch, the captain of Fajim, own punch, William. Kanana Genitis. Yet the Police a pressure and Tombelam. A promise a pressure and the Polak is a training bunny. Enter the Bakitum, a Bakzamagia. If you attack Mobufunas, I beg him Sinasalam, I beg a person, as a Kabatu Sotam from a Kuyagan, again a Kuya Bonam. What to Mr. Referee, no, put the pot down him. When you never get the pressure, Usum Pepe, Ukon and Utakum Kutum. Usum Kumbunam. Ugaamba na utatumpa Kakulu, Katara Soga Bayaziwa. Bayaziwa, Nago Chimistin, Nago Ramapo, Bayaziwa. Pressure upon another team. Nancy will take the Shining Stars. If I take a Polygon and a future, if I take a person, is a training money, again a Shining Stars. Bafuna Period. Nancy Polygon and a foot is a sweet column. Okona tell Mapa and Galamesim, Okunu Polam, we are taking Yangasam, Serenza the Shining Stars, essentially Sebaram, but you're come, look at the Polygon, Polam, I chat to Poyakum, is a Toronto,
bafuna lwazimbabwe ukhona ngepeshepha athuthu amthathe namlehle phansi ngepeshepha athuthu amlehle phansi peshepha mfana athuthu ayithathele ngokhala siphela ka sathulitse bali bena real takers batonteza takontinze phethe ekhola phoma El Capitano ebethethele ngepeshepha De Bruyne uyathathela De Bruyne ebetheka phansi phola ka De Bruyne the real tigers the red for danger uyathathela koba De Bruyne sebenza ngosembe ngepeshepha botona be Shining Stars asike isidudle steplan namhlanje ku Shining Stars 1000 akekho namhlanje usibonelo bantwana be Shining Stars ungekudala uzosondela si-analyze le game onathatha umqitho asibone ngepeshepha nam athi bethe ngantokela phela peshepha bese bemntwana we Shining Stars okhona peshepha jersey number 3 ilobuka peshepha banakade etawa iyathathela phela peshepha sebenza ngosemva the Shining Stars uthi Mr. Philip Paul mayithatha inikwe sebona abantwana ngepeshepha le real takers ulele phansi peshepha mfana mdala eLongster akaziba mnandi tukwaphela uthi umncedisi kaSompempe uyanyanzeleka kusondela aboncedo lokuqala watsho khalisa impempe yakhe bazosondela bephethe isigubhu samanzi bazomthela asukume wekungekudala uthando wafuna amanzi uyasukumela peshepha Longster izothatha Catoras eyokuqala etournament ebizwa nge-kick against crime esikotini sikamamizini enjalo ngamthobanhliziyo lapha sikhona khona isizokhula kusekuningi okuzayo wena ntatha umqitho ngekuyavela nakokasi FM le tournament ngoba ngaziyo bazoze bayazi ngoba bazoze bayazi uzothatha iposti ngesandla ngepeshepha mfana mdala uSompempe uyalungisa ngepeshepha uthetha nabo epeshepha the middleman benze lo shit nkosi yami bafaka uSipho uze nenye iyathatha peshepha izathola ingwane kule ntaki bethe ngatoka boxini ibaba ngokulule peshepha unezinto huden akagqibetha delulibente angusipho uze nenye uyathatha uthola uyazimbabwe ubeka phansi ulungisa uyazimbabwe asibone uyazimbabwe uzobungena uyazimbabwe uyavula sebenza ngasebe peshepha basebenzela ngobene uyazimbabwe futhi asibone uyazimbabwe ufuna ndoro uyazimbabwe uthi Mr. Phil offside ngithi yakukhomba unobende uyibona kahle wena Zulu intenzeke phana I think mhlawumbe uZimbabwe pha uthatha ixesha elide bekubala bhola mhlawumbe ukhawuleza wayiphasa Shining Stars ndithi bafana mhlawumbe umdlalo xa bewuqala zibe khona impazamo ezibe phana pha ubona i-commitment questionable but jersey number 3 who's on ball now indoda edi-matured kakhulu endicinga bafana yiyo imiloko ilungisa everything there nguye kwazile uba buyisele egemini especially after finding that equalizer babuya basesiqondweni injalo tata umqithi mhlekazi uyihlisile ile voice katata umqithi ivoice yakho tata umqithi ifika kuhliswa imic ivoice yakho nanso-ke mhlekazi injalo nje uyabona mhlekazi la number 2 le wena tata umqithi othanda babe ingozi number 3 ubenqaba number 2 qalunqaba number 3 ku Shining Stars othanda babe ingozi ecenter amaphasa abakhuphayo awanikeza uNdoro namaphasi abakhuphayo awanikeza uBhiliyati namaphasi awakhuphayo awanikeza yena-ke kulacala ngaphayana uMbappe athanda babe ingozi ngoba bane-pace uvela wathathe nje awabeke espacini bawahlangabeze uphume icross iyofuna Zuko i-central role leyo ye-midfield you don't have to spend too much on the ball umsebenzi wakho nje is to distribute ibhola and udlala as an all-rounder most of the time umbhaqa kwelacala kahle ndingatsho ndithi i-mobility yakhe is superb but again abafana bayo i-Real Tigers siyababona baqale kakuhle kakhulu i-leadership at the back siyababona phana ujersey number 9 wabo even ucaptain in the middle of the park ndimbonile who's also on the ball njengoba sithetha bo uyabona bavocal bastable defense yabo unquestionable umdlalo omhle kakhulu umdlalo uyaqhubeka wona tata umqithi nansi phola peshepha nam sebenza goalkeeper ayithatha ikithela phola izodibana naye ngepeshepha nam uthawa enzenjani uthawa ezithatha iveza ukhona ngepeshepha ntombi uzomkhumbula kubantwana bethokoza busy solid defense uze nenye uyayibeka phansi ngepeshepha ntombela uzayithina intombela ayithina inyanga ziphola yakhe ntombela sebenza le Shining Stars uthi Mr. Rafi no put the ball down, it's a foul. Put the ball down, it's a foul. Izonikeza bona abantwana be-Real Tigers bekukhona u-2-2 uyabona ndoda inqibuthathu number 8 wena ndoda umqithi ingozi kuma-long ball ingozi kuma-long ball la ndoda leya nayo intombela
uthanda bado mhlekuma lokubhole ngimkhumbula kubantwana abakepeshe pha ethokoza bhizi wefona mdala Antombela ukhona ke naye kepeshe udla ngodlala nomba kuthokoza bhizi uNtombela the Spider Kid umbatha adla ngodlala bonke kuthokoza bhizi namhlanje ucoach Mahaye uthe azobukela or mhlawumbe yakho angazi kodwa uselayinini nje obehamba ne-Shining Stars okanye ne-Real Tigers asazi kodwa uselayinini uyasibona Tutu uzoyithatha Tutu ekhona kusini uyathatha ibeza Tutu nathi bola boxini sinda kanjalo emlenyeni ngonyama odusombele makusondele bona abomncedo lokuqala udusombele makusondele bona abomncedo lokuqala balele phansi babili akazivo mnandi tukophela unozini phakathi komqithe yabona bafana bamhlawumbe as an attacking player phana i-benefit of the doubt it goes to unazo-goalkeeper i-territory yakhe la awubisangena xa ubona lokubana ibhola seyigqithile kodwa ke we can't take anything away from i-attacker naye kaloku ufuna ukuskora but good call for uNompempe ukuthi banqande akhawuleze abize abantu kakade umdlalumi asowish kobana ngaphakama ugoalkeeper because without yena and besikubona he's been superb without bona uyena bawube balimele kakhulu. I'm not sure about their brand ipinansi ka-i-reserve bench yabo azange ndibone bamhlawumbe banantoni esakeni but ke bringing in ugoalkeeper omtsha loo nto idla ngwenza ingcango baloku uyagodola uyabanda kanti umntu oqala igame at least ngoku imomentum sekayibambile. Mhlekazi Echo 1-2 sebenza Sipho uze nenye bethe wahlokela phola phesheya phana edibana noNdoro seyithanda ukuba phansi Mhlekazi ethanda ukwehla kodwa Mhlekazi ibuye nabo bona abantu Tutu nanso-ke Echo futhi asibone ke phesheya phana asebenza phesheya pha ajawa ethatha ibhola enyengeza ebetheka phansi ke ngoku ezathola ingane akusipho ozenenye uthini Mr Referee amdlali mhlawumbe aqhubeke athi ibhola iqanqeleka yodwa qaqatha bese iphumela ngaphandle ezobe sephoswa ngesandla edibana nabantwana bakepesheya phana ne-Shining Stars eboxini sebenza ngasemva bona abantwana be-Real Tigers edibana noNeymar yenhlupheko yaseBrazil ethatha ibhola kaNeymar ezathola ingane ke ngoku ephakanyisiwe Visual nangaphela ke lamthanda khona ke mbukelaza ingakho ngithi ngifika endlibeni yakho la sekonakala mthanda phola yasithi linye ngapha linye ngalena sekonakala la mthanda phola ke ngisho njalo ke mthanda the game of the day mbukelaza umdlalo phakathi kwabafana be-Real Tigers yapakesti ke laphana abafana badala ke laphana the-Shining Stars ngisho njalo ke mthanda phola nala 16 fulafala uyafana ke laphana 16 utophula amafestera lobola ngephola ke manje lithola khama uyakaphathela bona khama pili yathuthi ngade Fabian ePlack Michael Jackson uyabona mfoka tatu umqidi siyakhala sikulanskika bakungathana indorondoro uthama indorondoro ayinaselithola ke laphana uNtombela ethatha kamnandi ke laphana stop sign icinga ofaya ethatha kamnandi ke laphana ofaya uyasika seke laphana iphula ke ofaya engole kubafana be-Real Tigers ucinga usiya enali iphona ngale kusiya ebeka phansi ke laphana usiya abesibona ke size laselithola ushila feka uyakhuza ke laphana usampempere Mittelman okuye ke laphana uGermany uGermany lani sasonga mendi Mittelman nala ke laphana iphola empes ke phola ke laphana uKamvelishe the Plack Michael Jackson okacheko ubeka phansi ke laphana ke manje ngalesibeka phakeni umfana ke la the Plack Michael Jackson wasephola phaka ubuye ke laphana umfana omdala uTutu umfana ngale Zendre Mapopotya umfana ngale Msanganeni wasephola phaka udinyabuzo la ukhona wesinongolito yalinye ngapha linye ngalena mthando ephola zintanganye la engakho ngithi besingekho igada sikhona masibulala naso fakaziswa into esingayazi engakho ngithi abanye bayilethile abanye bayilandile washo mzeke phaka hata ama-seconds agijimisa ama-minutes agijimisa ama-hour agijimisa amalanga agijimisa amaviki agijimisa inyanga zigijimisa iminyaka ingakho ngithi kwamthanda ibhola liyashoni ilanga akazi ema ungekho Mandela akazi kuphina engani ngomani ziyakhala la siku-loudspeaker but don't say
Brazil ono Neymar. Ebatuanza inagala pana kupunga sa Brazil Neymar. Ebatu Khalil ndo tamatoto de Tanzania igala pana Honduras. Ebenzang nagtala nging jala with mafagabanim tanda pala. Umjalo pugoto ba pana be Shining Stars. Apaki istigala pana ge manjaba pana be Real Tigers. Yung kailan tenso ka pansko ni Mandela Scottinis kawadin sa mga pansko na Tumasi. Hinga pang itigas niya ko ikatas ko na mas bulalana. Ang asilaw po na kansyan ng shalaw at yatum kay tito na Black Michael Jackson o sa Pumapaka. Ang talang nagalapan na yung pamili. Ela sa chacho ka manchal doon ka pantigalapan na palaba. El ito nagalapan na ufap niyano. Ito ka pantigalapan na ufap niyano. At duwa ka mo taga sensa line. O yan kusa agalapan ang panang talaw chamani. Linya nga Lena. Esa sentamanya lang dyan po na mapula mawindo, mapula mapasdera. Uyapimba galapan ang nasiti galapan ang kanyang. Itatagan na di galapan ang kanyang. Kumbagan na di galapan ang itambende. Ekmali ang apesya gamadya. Kung galapan ang musona. Ito ka pati na Real Tigers. Magpilala. Kung ataw mo na sa Pukid Kobela sa Pukid Sofa. Magpilala. Kung ataw mo na siya mga kosi kipa de style yun. Kaya sa mga nabicha ka lakabaka mag-espone. Kasi may kamagalapan na mga na Real Tigers. May kailangan kay Jackson Iwe. Kasi nito na sila ko na Black Michael Jackson o sa Pulapak. Hindi ka panti galapan ng Tupepe. Ito nga nga yung apesya ko lafo. Hindi ka panti galapan ng lafo. Ito na panti nga lagong sana. The Real Tigers. Ang alip mo na the Real Tigers. Kasi may langan ni sa gamachi palaba. Kasi siya lagos ba nagasisi. Mapula mawino, mapula mapastera. Yung magalapan na mga na the Real Tigers. Hemati ba ko? Kosola. Ilasal po sa gama. Hindi galapan na palawang alago Fabiano. Itatawan na hindi galapan na Fabiano. Ang espone yung tatili pula ka Fabiano. Kutsin galapan ng Zambembe. Kaya mo mga tinya pega latatum kay Chida Police rolling and rolling and rolling and rolling and rolling. Hega Zom Shalo ya pilaw siya nina. Martha Snoko jebu babona usicho ipola is rolling discipline now beshuki la kusafana kufesa fesa babona mapapa pezu ngoku bathanda bastandard ngoku bakhipha ishape bayaqonda bana xa benokuvulela inqaku lingene bangaba sengxakini again Fabiano yambona fantastic umthola macala onke do edlala as a midfielder kanti napha kuba bafana beReal Tigers ukhona pha ucaptain ustable phana ubambe zonke izinto umdlalo omhle kakhulu into ebakube ngathi uyehla nalapho wenzwa izezi injuries ezimanesi bakhona yanga bafana bangazama ubana bakhumbule sportsmanship. Ena ngaphela lawe nabona batemqithi. Usho kanjalo ke lo tatimqithi ke mthonde phona ke mbuke nombukekazi. Ingakho ngiyitishela phansi izinzi nathezeke. Esiyafika noma inini la point emini yakho. Ekuba kamnandi ke lapha intambende lithola ke mngathi ke lapha nomfana omdala. Udalambe ngephuza amanzi. Udalambe ke lapha liyangalenga beshe leselbuya ngokushesha ke lapha ipola. Engali ke lapha komfana omdala onyango. Ithathakan mandi ke lapha onyango. Engalenga beshe moves bakabakan kwesenyoni. Bathi ngaphandle khona ukuphila ngaphandle kunempilo. Ndisobeba ikanji kamelisha. Ndisokanjha ke lapha ikamelisha bafuna be Shining Stars. Aphansi kamandi becingo sipho. Ebanganthola lithola ke lapha usiya. Ubeka phansi ke lapha usiya. Lithola Black Michael Jackson. Lobola ngaphola ke lapha uThixo. Elaselbuka phansi ke manje ngale kusiya. Sika sakamandi usiya. Abesibona ke size. Engale ngapeshiya ke lapha lafo. Uyasika saka lapha ulafo. Itoti Messi, 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 Itoti Messi. Uyasika saka lapha uMessi akasibone. Fimba ke lapha emuva. Kufimba bafana be Shining Stars. Lasethatha kamandi ke manje lisikazo. Bathi manje shot talented. They come. Uyasika saka lapha ukama biliati. Ebasene fimba ke lapha emuva mthane phola mbuke nombukekazi. Ingakho ngithilinya ngaphalinya ngalena mntakamzukwana. Besingekho la ikata sikhona masibulalana sofakasiso into esingayazi. Ingakho ngithi abanye bayilethile abanye bayilandile ukujabula kuyashintshana. Sika sakamnandi ke lapha lithola ulafo babantu ulafo ngale ngabesheni Shining Stars. Besithi kamnandi abafana be Shining Stars basheshela. Okesibone Shining Stars. Fimba ke lapha emuva. Tafimba kamnandi ke lapha abafana badala. Okesibone ke lapha besise. Thatha kamnandi ke lapha ngale ngabeshe uthina Victoria. Yakuza ke lapha uVictoria. Uthi kwakho khona
Ngakong itsigwa mtsange pola kuzimala. Linya ngapha linya ngalena. Magphinala. Ungasho umbone umthuthuzeli. Ungasho umbone suffocate Komela suffocate Nhlova. Uma ngisho njalo nali amabhesheke lapha naku-stop sign. Imali yake lapha nakumfana mdala uNtombela. Umfana kwagijima ngale kwesikamahayi kwagijima ngale kubathanda sibakadisco. Enani yake lapha noNtombela ngesibona ke size stop sign. Sika sakamnandi ke lapha no-stop sign ipholakhe. Imali ngabhesheke Real Tigers. Ngesibona Real Tigers. Ibitazama ke lapha nabafana be-Real Tigers. Umthandi phola umbukeli na umbukeli Etatum kaiti la siyakala sigulat speaker. Edes niya ko like kacha. Esko na bilamas bulalana sopagasi sa imbias na yasi. Mga committee fulog sabang fulog chuga fulog sabang fulog chuga fulog sabang fulog chuga. Kung doon bumniya may crown din yung masaguche. Inagya ka na panipalabang aling atasya ka man yung sigasagaman yung kumbitamente balsisubsumo. Ba't yung agalapan ng panagdalaw sipo mga tula na sinasaw sipo. Ang aling atasya ka man yung sipo. Ang asilang panagdalang suwana. Magabaa siya lang sa ityong kamatasan na inyo. Ang asilang tiyan na po yung asilang buwan na magaligasi. Hutigit sa buwan tula. Inanya galapan na middleman galapan ng bedong shallow chamani. Mga kumatasin si Binakus na malitais pamitna na tibula makasini sa kaidala. Wajala ba nga sugutit yung makasini langan mo man na di sa kasina. Inanya gamanchi galapan ng palang ba nga kung panong dalakon niya mo sila sa gamano niya ko. Ang mga mapresya gamanchi chalang panong dalar Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Sila sa gamano galapan ng Kylian Mbappe baching apan yung kono pida. El punta ng Fabiano. Hinali pa lang ng Fabiano. Yung sigatos ng Sipo. Kung ang tulan niya sinese. Nasinitula ka na pangaon niya ko. Ito ngayon gati sana ng ganay niya Wesinja. Hindi ka pansi ka na pangalian dota. Utin ka na panaw chamani. Indota matota ang ganang mapigin na mapasyona. Indota matota ang ganang mapigin na mapasyona. Ang sandi po na ambugul kasi. Ngambusa machilon iskongan mo man sintangan nila. Hindi nga to kainda bendangan mo man linya nga palinya nga nena. Ofen kibini akong panong sompa ng ada Greenfield. Inali aga manchika na panay pula na bote atong kaitil biwa pansing ali nga besyak pa na beshining star si Kylian Mbappe. Agus Boni agus si Dia muso na po na tatim kaiti. Adam Tonzile long range shot enjaji yayazi tebe funugenza pati dithandile ne contact kano ka goalkeeper akanga phume uqondile into bana la gesture once ama player me kanje babe phezu kwebhola enyibalekile obvious uzawuza kuwe lovely ball kodwa ke ugoalkeeper na usebenzile Sugan Lova. Nangabela la tatim kaiti siyakala la. Ngangoban maginila batu panskones kotinis kamabinsela. Umagod na gut bahuli ba pa na ba si Pwadi Mexeni? Bahula ba pa na ba si Mandela? Init na ulit that game of the day. Umshanga was statue of Sugu. Magpilala. Sprayed you in your fan up against Chakalaka Chaka Muka Chaka.
Jackson ubeka phansi lapha Tsupinita uyasikaza lapha ithula ke manje lapha nomfana omdala ebeka phansi Tendai Shilaveko inani phana ngale Shilaveko uphula amapestera uthini ke lapha uJamani uthi no ufunani kamera ngakho kukho semona uthi kancane uyafela emali yakhe la ngithathu ke manje lapha ngale ngapesheya emali ke lapha komfana omdala uNtombela stop sign uyasikaza ke lapha uNtombela lasibeka phansi ngale bafana be Real Tigers esibhakabhakeni ngesinye makumita vende emali yakusiya uthini usombembe uthini mgana ngamapiki namabashona ke lapha usiya umfana bagijima ngale bafana bamaninja umfana ke lokugijima phansi lapha Tsupinita uthoma ke manje ke lapha usiya phula amabastera usiya uyamthulana nalo ke lapha Real Tigers akesibona ke sizwe elasembatule ke lapha iphela labo elasembatule ke lapha iphela labo lihamba kwentandane emthongo phona uthi sombembe libeka phansi ke manje phula bangale ngapesha ke sibona ke sizwe engale kubafana be Real Tigers thatha kamnandi ngale kumfana mdala siya ubeka phansi ke lapha usiya uthi ngopapia uthini ke lapha usombembe manje uyakhuza ke lapha usombembe usebenza ngawo uyakhuza ke lapha uNondo yabo uthi ke lapha usombembe ijaji ubeka phansi ke lapha kungesini nephana bolhlonye lihlaselwe yakungekala liyothatha libeka phansi ke lapha iphela labo ungakhokha namthondo ibhola uthi next week Saturday say got his water next week Saturday say kopa isonzo phansi kona itibasi phansi kona esikotini sikamabinsela ediyamuzwa ke lapha uTsupinita ediyamuzwa ke lapha uTsutsu ke lapha umfana omdala ukamfenike umfana ngale ke lapha Sandra Mapopota umfana ngale phola phaka enasedi mkhula ke lapha iphela kenale iphela ngale ngapesha ke manje kunosinda ekubafana ke lapha Shining Stars akesibone basebenza kanjani iphela bafana be Shining Stars ebethatha kamnandi ke lapha bafana be Shining Stars iphela labo akesibone ke lapha besizwe uma kamnandi ke lapha intambeni esibhakabhakeni ngesenyoni enasedi thola ke manje ke lapha mfana mdala umusona lithatha kamnandi umusona ile miklopta phake emkhabeni kafaro lithola uFabiano uthi yamuzwa elasedi mkhulu ephela ke lapha mfana mdala tubusi indlela emthandi yebola ngambuza umakhelwane isikonga ngoba linye ngapha linye ngalena angamboni ke lapha umfana omdala uTsutsu angamboni nesenese etinezela kamnandi ke manje ke lapha Paulton Black Michael Jackson Tsupinita uyasikaza ke lapha uTsutsu ke sibona ke sizwe uyazama uyabuzwa ke lapha sebeka phansi ne Black lapha Kylian Mbappe ubeka phansi ke lapha Mbappe sibhakabhakeni batuzene nyawusipho ke phansi ngale muva ke lapha kuwanyango ethatha kamnandi ke lapha kuwanyango enala ngabesha the Real Tigers bafuna be Real Tigers ke manje manje kuwafayo utinezela kamnandi wafayo inala ku Real Tigers ile ngilokho phake emkhabeni ngafara enkabini yenkundla engale ngasekunqele libeka phansi ke manje uthini ke lapha usombembe uthi usombembe libeka phansi ngale bafana be Shining Stars utabeka phansi ngale bafana be Shining Stars libeka phansi ke lapha ngokushesha bafana be Shining Stars ngale ngabesheya ede short and talented nakesibone ke lapha nakesizwe ebayweni sanjani ke lapha iphela labo phuma kamnandi ke lapha intambende afimba ke lapha emuva the Black Michael Jackson Tsupinita unaka phansi ke lapha ukampenike unenza njani ke lapha lafo uyasikaza ke lapha ulafo baphula amapastera engade ke lapha kusiya uyasheshela deri batafama lapha bafana be Real Tigers yebadeza monga lapha bafana be Real Tigers bakokota basenza mapiano kwasigone inhlanhla ngale ngapeshe umthondo phona basibala ke lapha bafana be Shining Stars enali anga lapha iphela bongale ngapeshe kamanda kesibona ke sizwe kumba kamandi ke lapha intambende ithola the Black Kylian Mbappe ubeka phansi ke lapha Kylian Mbappe sikaza kamandi she's tennis namehla ithola Kylian Mbappe barisha phansi ngedisa beka phansi kamanda Black Michael Jackson the Black Michael Jackson ulibona ngaphala Tsupinita lithola umusona uthini usombembe utkela pana uJamani mfana mdala Tsutsu la usoswa
Sinina, upon Sagamani, and Madame Kylian Mbappe, who the Kylian Mbappe, Sigasagamani, but a shopman Zeleza, Watchana Mutuala Kylian Mbappe, that's it to Onyanko, who took the money of Onyanko, Kumamani, the Parenta Bende, and Madame Pajas, Parapagam Signoni, the real Tigazi, the real Tigazi, the real Tigazi, but we're not put up the real Tigazi, that's it to the magic Calabesi, into a Timesi, who live on a Pona Messi. Routine Galapano Jamano came on from now on. Kalamutama Kubege, as a reporter of Nadi Galapani Puralabo, and my young Peshel, Team Galapano Sompepe, Hutum Kalamutama Kubega Kuba Nadi Galapani Tampa, Fapiani, and my young Pesha Kama, who do a particular Panokama Pidiati, who to Sompepa Panja Kono Pila, Panja Nabilo, and now you're going to put a magic for Labama Pesha, and Kuba Nadi Galapana Kylian Mbappe, Uchino Jamani. Wachini Galapano Jamani Yakuza Galapano Jamani Utamde Mikulmani Bino Bezium Kada Wati Jamani Lanisosama Mekalisa Gokala Mekalisa Gaspini Mekalisa Gastato Apula Jalo Someza Spini Some